Good morning, good afternoon, good evening, Maya pa Aldo Cabalen. No ka rin kayo man partining yato manalbe, king television man o social media, iniingbawaling chismis. At ako, Sonia Soto. Kareng may nga labasan Aldo, lulwala rin kaya katamo reporters, ikita balitang king kapanwalan mi, dapat tamong pisabihan at mas dinanlino kapamila taning kaya katamong programa. Abayan dako rin kaya katamong talasuyo, Ailiana Canilau, J.M. De Jesus at Paulo G. Santos. Ore ni reng mani munang balita, ake katamong suryan at pisabian. Traffic King Jose Abad Santos Avenue, nabot king 2 oras perwisyo kanong kareng motorista. At pamagbawas king clerical administrative works, kayaw sandareng mapilan at talaturo. Inyang milabas sa Sabado, September 9, mi karakal kareng motorista ing Sinengsing, king grabing traffic King Jose Abad Santos Avenue o Jasa. Makapali buntok. O iniel bentaya in BTR. Inyang September 8, migluwalyang abiso king karelang Facebook page ing City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO Kenny Ciudad San Fernando Dikil king pamanyara king Lasatin flyover makaschedule inyang September 9, 2023 aldoning Sabado. Iti ba mamiyadalan king pamaglageng pisibayo kiatang 2.75 meters a vertical clearance king mesabing flyover at tatandanan na niyang April 18 binuklat ding rehabilitated flyover magkahalagang 38 million pesos. Dininan ding misumangit the vertical clearance ini. Uling ding light vehicles mo ing malyaring dumalan bang aprotektahan kanu ing struktura at agad masira ag pangking Department of Public Works and Highways o DPWH. Pero itamuring aldong ay ta, sebalande ing vertical clearance at pilang aldo pa ing milabas, ing kasumangit naman ing mesira. Inyang Sabado kebit na lang pasibayo reti, mupin megresulta yang matinding traffic ing pamanyaraking flyover. Sinaing singla naman deng karakal ang motorista, paulining pilan oras sa traffic pero baludang dapat yang midinan talagang vertical clearance iti. Mayayato kanu kasingeni ing makakalbong asphalt pavement na ning flyover pauli na naman ding nilabas sa mga sikanauran. Antimurin ing pamagdalan dareng mabayat at truck. Ang weight capacity at maka-minimum yun. Ang yan yata, liakura na ito niya, ang buskinano, milalabas na. Oo, napati truck. Nilino na naman king CLTV News Louie Clemente ing Chief ning City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO na demong truck alang laman ing padalanan daking flyover. Let's all welcome Kembawaling Chismis kang Sonia Soto alang aliwa no ne ing Big Boss naning si Posco naning siyudad din San Fernando ing marakala pupusana na problema keng siyudad ngening kasalukuyan alang aliwa no ne i Mr. Louie Clemente, head naning si Posco. Welcome to Bawaling Chismis, Brother Louie. Yes, ma'am. Ito pong maipa kay Aldawan po kayo. At karing kayabe tamo po ngayon king CLTV at nakal pong salamat at miyabe ko po ngayon kaurasan ni king kayong programa. Okay, ikita niya kasi kinuwento na niya in istorya na ng Paulo kareng manalbe itang milyari. Makatapila niya naman linto kareng social media pages na ng CLTV itang milyaring meeting. Ang popang niyang Sabado. Niyang Sabado, ini chismis, no exaggeration at all, mi apektuan ko. Ketang traffic ay ita. Bakit? Dahil nga duwa kong anak, mintala king bangko, BDO, king Walter Mart. Papunta, manibat king kaya kami, king kaming kagulutan na ning kaya, ning Robinson sa San Jose kami. 1.5 hours. Itang taong manaya karela, chuya king kaya kami. Kuno petok yan. Gya nga ako yan ako tinuki na pamagsisi o bate kaya tinuki. Kasi itang pamagbalik da, kimbali, another 1.5 hours. Makanita kalambat. Keng distansyang alamang 10 kilometro. Lawen mo, ne? Ngayon, ing sasangkanan da kayo.
Ing sa sangkanan da Mayor Vilma. Of course, ating kayong responsibility. Uling kayo talaga ing manibala keng traffic keti king San Fernando, yung Kapitolyo, yung kabisera na ning lalawigang Kapampangan. Pero nano ing explanation at nano ing talagang penibatanan ning eganaga ng matinding traffic ay ni. Pero brother, sabihan kong tapat kaya ka, mo naman ngeni may traffic. Talagang king katutuan, matraffic neng masyado in San Fernando. Kaya niyang Sabado na mi palalo na itang traffic, talagang malmura na lareng memalen. Brother. Opo, kuya po yan. Medyo talaga pong, kaya po may labasan na bulan, yung traffic po kay San Fernando, medyo ita pong kabanan ng oras na kakabaya naman po talaga. Muna-muna po, mag-Bermans na naman. Pero ito pong milyari niyang Sabado, it's way beyond the normal na daranasan tang traffic kay King San Fernando. Ito pin po, milyari itang may magka-gridlock tamo, while itang activity na po ng DPWH kanita, yung coordination kaya kami, si POSCO, emi naman po kasi dulutan na kimot la rin DPWH na yala po mag-coordinate kaya kami. Dapat ita po maging actual implementation na po nitang karelang pamaglagay karetang tang vertical clearance, may kaabiryaya po. And all the while, balo mi po sa yung DPWH talaga yung manimuna. O na yung karetang addo ang barrier sila pong maglagay. Unfortunately, niya pong Sabado, ini pong metong may dinatang yang maranon, baka tayo ilagay ng metong, ini pong kadwa, pinayan miya pong malambat. Anyapin po... makanano lang may bangga. Makanano lang at hindi na ala na truck, kay ba't may lakola o makanano? Opo, anya pong April, anyang milagela rin. Mika 7 days tamo mo po ata. After na nitang pangakabit na po rin, binggadala. Minuna po itang malapit po kay King Fortune Restaurant. And then after 2 days po, bangganda na naman po itang malapit kay dating DFA. So, then po may kabangga, private individuals na po, ni-require na po ng DPWH na magpagawa ka rin ng barrier. And at the same time, ilala naman pong mag-reinstall. So, anya pong Sabado, makanyang po yung milyari. So, agpang po kahit ang engineer na ng DPWH, sa chula po ka rin para mag-monitor. O na yung ita pong aspeto nga ita, po may coordinate kaya kami na makanyan po pala yung maging activity mi kaya tangaldo nga ita. In the meantime, na alang barrier, gagawan nyo kasi nung alayang barrier, ninong anin dumalan ka rin, at lalo ya pang makompromiso itang tete nga itang flyover ita, ale. On the perspective of traffic, Ma'am Sonia, pota po talagang ilagay tala rin, kaya king flyover, pota makakabit na po rin yung barrier rin. Result is tumukod dya po. Kaya nga manong kapapangan, tumukod dya po, kumabaya po yan. Lalong-lalo na po itong rush hour. So, kanya pong milabasan na bulan, inisplika miya naman po yung king sangguniang panlusod. Kanita po, magpasa lang resolution na temporarily, then yung kaya katamong truck, kaya mo kailangan alalang sake, alala pong load, ding dumalan. But siyempre po, admittedly, miya po 100% agawang perfect kita. Atin mo rin po talagang siguradong makalusot. Di natangyapin po itang panahon na nung ka rin kailangan daw pong ikabit. Beya pa po ining metong mag-shooting pelikula, banda keni po keng Bacolor, keng Jasa. Nyapin po, melwat itang oras na nung ka rin, mila po apalwalan, mabilis din kaya katamong sakena. At suking kasalukuyan na niyang aldong itak. Matsura na naman yung lalo na banda Bacolod. Uli na nitang shooting nga ita, aman wanda. Pero balikan ke itang flyover. Wari misaraye yan uling gewade, yes, ni-repair de. Pila niya kasing bulan ita. Minuna pong flyover after 10 or 11 years, kanitaya po may bayo. Uwa. Ngayon po, ining bayo po ngayon April ya pa mo po anyang mayari. Kapila niya may gumpisa kasi. April, matras mo po mga after 3 months. 3 months, ne? Po. Okay.
Mga Pebrero yan Pebrero yung Misaraya, uning Opo. alilande. Opo. Ne? Ngeni, niyang inalilande, nung ka rin ladadalan den truck. Ang Ginawa, ganagan sakin. ginawa kaya pong modification kayang traffic flow kanito. Balon mo na nung sasabyan da. Anting advisory. Ngara, ut bala mo mika bulagaan. Kini keng milyari ping emergency meeting amanwa ng mayora makanano itang pamag-abiso kasi dapat sana nung mikabit itang vertical clearance dapat ating alternate route ami posisyon. Mupin kaya tapin pamitalamita hindi ko luwi api sabyan na kaya tapamong pamagbili na nita urong sulong kay sigida nga ng panaw na kapilan day talakad. Anya, dita ka panaw, nita nga biso ka retang motorista, dabalo no kalamunta. No ka rin na itang alternate route, kasi sera ditang flyover Anya, misdan la rin gana-gana, nami nga palyari, makanita yung kahit Ketang explanation mo, properly coordinated, kaya kayo itang aspect kayo ta. Kasi ingamanwan mo, itang meging solusyon na kasi ning balaming meging remedyo na ng DPWH panibala niya karetang mismong ngayon pa may karamdam antita totoo panibala niya ketang mismong may kasira ketang may kasapong that's a correct word ketang vertical clearance impa mag-repair ang pompa impa mag-install. Nanong klase ngeni ko pa mo dimdaming makanyan. Actually po kami man po may bigla kami. Uling malambat hanapin po nga Sir Pao. Kasing coordination regular po pandemic tanong kapilan day kabit ba kanita pin po makapag information dissemination kami. Sa benda gone yung Sabado. Yan po itang diya mo halos. But kaya kami po kasi mas burimitang 1 week, 7 days before the actual implementation of any road rehab, kailangan ma-inform la po rin. But is the advisory your sole responsibility? Is it not the responsibility also of DPWH? How does DPWH operate? Wari keng makanya na explanation da. Ay interview mula naman din. Kaya pa man-explikada, mika communication no man kano kening sito. So panibala da Panibala na da in komunikasyon kaya kayo without giving you the full picture. Makanya niya pong linto. Maging practice po kasi o ito pin po ang road rehab, rehabilitation. Kasi po aspetong traffic talagang LGU. Dalada niya mo po kaya kami. Pero mas masatin po sana with regards to ang information dissemination, kasakop niya naman po yung DPWH. Pero in many instances po. Kayo may kulang keng communication kasi nung makanitaya pala ing arrangement na kaya kayo dan papanibala in communication, how come you communicated only the day before? And why did you allow in DPWH na mag-proceed ketang pamangabit karetang vertical clearance na edako man dininan paruminggu bagkus metong yang aldo indiferensya. Kayo meging masyadong tolerant? Kami po ikit, itang manibatan niya pa pala Manila, ining metong maglagi. Ngapin po, may mga taranta kami, uling, emi po in-expect itang makanita. Kasi kaya traffic po, hanapin po nga Sir Darius, kaya kami kasi, tamong minutes mo po, maging, itang domino effect na po talaga. What more nung oras pa.